In relation to the violent communal clash that started on May 3rd, All Manipur Bar Association, All Manipur Lady Advocate Association, Bishnupur District Bar Association and Thobal District Bar Association staged a sit-in protest condemning the DAF sent by the RAF sent by the central government for allegedly helping Kuki militants. In the sit-in protest, All Manipur Bar Association President Puyam Tomchamitei stated that 28 days have passed since the violent communal clashes erupted and the Manipur government as well as the central government has not taken any concrete steps till now. If this continues, All Manipur Bar Association will take up strong actions. mayamna handagi ngangne dunu laiba ngasi ki thoiba irang sidi masi Burmese Kuki na thon wane habse masi mayek sange adu iba taragadi masi external aggression ni adu taragadi masi da akhoi na minister mo na laiba se masi na akhoi sufficient oide aduna akhoi ki defense ministry degi akhoi ki defense ki mantri oiba akhoi ki Rajnath bu akhoi na taram na uksari thuna lakpiyo adu Manipur se please save from foreign aggression nata taragadi Manipur se machen mak se tagraga akhoi ki India ki mache da mamang ki phibum da leire aduna akhoi Praja Kandiyo to Mite Matakta quick genocide, the Wiki Potamayam Sound Lady, Yung Kai make Tavamarun Karigino, Misam Praja, Onzelaga, sophisticated weapon. Sagata the come late in a couple of Marun Karigino, Masi, Sengopio, Masidi, some Samba, communal class nate, Masidi. Nasagi Kwiki Sugi Cadet, say Minister of Home Affairs, Namagi private army on the season Raga, Manipur Prasada, Tamane, take the Wimon Malae, Aduna of Manipur Prasana, Tara, Central Processing, Kwiki Tasabasi Mangele, Aduna de Mase, a quick United Nations, the Haraga, a quick United Nations peacekeeping force, Yamna Tuna Tazal Pugimato, where Masi, a quick Prasapuno, Gantabum to Masiki Pibum, Yogringa, Manipur Gomena, Amazon India Gomena, Matikabi Excel Local Pio, Burmese Kuki Tantopio, a quick in the signature healing, Ani Hena Queen Sinana. Kariguma nungai nadaba matek lakpa targa chu mapung na nungsina na hinga iba sei lising ani henbagi itias lereba akoi ki lamdam asi thuai na basi masi sinbi ganu Manipur kai matam da India kai bane habse khangan bi aduna please save Manipur let us save India habse akoi haije aduga mitei singse India ki citizen habse kawi no citizen gi matakta khut thaba matam da government na tumina yengduna lebase masi khwai de gi nungai taba thokdo amane masi tobi gano haidana akoi gi bar gi makai di ukil gi makai di gi akoi masi hajari aduna masi di gi henjal ko targa de akoi gi आइन के लोकुम तो एक्शन सिंह कोई लोकल कने हाबसे कोई प्रजा कन्ना कोई नोक्ता कोई उकिल सिंह कोई इसा के थबक थादोगा कोई थवाइन पोन थापुरगा कोई थोलकने हाबसे मसिम दे कौबी गनो हाइदना पुनः